Saan? Naa? Anya man data surat-suratin kita gini-drawing mo anak. Ay naapaw, imbes nga agdraw-drawing ka dita, titila agda. Nagpraktis ka ko mga agbasa anak kaw. Kada ka nung bisita yung diskulaan yung umay agpabasa into mo bigat. Mong tagbasan? Wala daday. Sakto peti kalalaingan nga agbasa di skwilan may. Lalaingan nga agbasa nga? Sige man, testingan ka mga raud no si kamo lang tikalalaingan nga agbasa di skwilaan yaw. Sige daday. Hanggang nga mangibabay ninto no bigat ah. Datoy, inya tibasa na datoy. Naglakamot tayong daday. Naglakamot din nga, inya tibasa na. Natang daday. Matang nga. Nagimas mo atan. Sustansya tay. Ay naapaw. Natang nga. Nothing, anak, tibasa na datoy. Ay naapaw. Sila ka mo sigurado mait. Datoy. Anya tibasa na datoy. Naglakamot tayong daday. Naglakamot nga, anya tibasa na. Tae daday. Ay nga. Inaapaw. Ti, anak, tibasa na datoy. Ay naapaw. Datoy. Inya tibasa na datoy. Naglaka daday. Naglaka nga. Inya tibasa na grad. Kuton daday. Kuton nga. Ay naapaw anak. Nagadupay tinakitak nga kuton tatay tanay daday. Naapaw anak. Koton. Koton tibasa na datoy anak kang nga kuton. Naapaw gusto sigurado mait. Datoy. Inya tibasa na datoy anak kaw. Naglaka daday. Naglaka nga. Anya grad. Abok daday. Pila? Abot nga. About, anak. Tibasa na datoy. About. Dati ngay anak. Sige man. Anya tibasa na datoy. Lakamot daday. Naglaka mo nga. Anya gardbasa na. Waiting daday. Oy, damat ti simumagid nga sungbat mo na. Amom daday. Apaya? Nangabak nga am nilululodreng ti waiting. Ay nabaw. Bali magkayam nga waiting ti bagbagam. Waiting, anak. Tibasa na datoy. Waiting ayam. Waiting. Dati ngay anak. Anya tibasa na datoy. Urad daday. Kurad. Un daday kaslangi atin dat taubot na. Ay naabot ating ubingan. Cured, anak. Tibasa na datoy. Cured. Cute. Cured, anak. Dati nga anak. Anya tibasa na datoy. Naglakamot tayong daday. Naglakamot tayo. Anya gardbasa na. Durbab daday. Durbab nga. Un daday kaslangay si Kala. Ay naabaw. Dornab, anak. Tibasa na datoy. Dornab. Dornab, tibasa na. Durbab nga. Dati mate. Anya gardbasa na datoy anak. Basic mo daday. Basic mo nga. Anya gardbasa na. Tabal daday. Tabal nga. Un daday kaslangi ajin natangken nga takke. Ay naabaw. Table, anak. Table. Makatabal ka mo. Tay naabaw. Datoy. Anya tibasa na. Naglakamot tayong daday. Naglakamot tayo nga. Anya tibasa na anak. Ang lit daday. Anya nga anglit nga. Un daday kaslangay jangot mo. Ay naabaw. Ating ubingan. Angklet, anak. Tibasa na datoy. Ang kulit. Angklet. Ay naabaw. Datoy. Anya tibasa na datoy. Butom daday. Bottom nga. Bottom. Bottom. Tibasa na datoy anak. Kang nga bottom. Ay naapaw. Datoy mauday. Naumpay mo't si magid mo nga. Binasa mo ite. Tibasa na datoy. Naglakamot daday. Naglaka mo nga. Anya tibasa na. Great daday. Kurit na. Ay naapaw. Quart. Anak tibasa na datoy. Ay naapaw. Itzel. Puro linulugaw. Di amom anak. Hala, sige. Ayabak man lang ni mami mo. Tayo sumangisuro ka niya, mama. Ay daday. Madingan ni mami. Aggadal man daji.